ovdje ovako, malo ko, imao mene snimat samo što, imao sve pomoćnika mogu. Komandir mitralječke desetine, dragi Fatih. Ovo je Fatih. Dobro, nemojte se gledati. Kakvih problema imate? Nema problema, ništa. Kako noć? Sad kad se ne puca, to sad. Kad se pucao, bilo je zanimljivo. Uletanje, zaleganje, to. Kasara, odavde 70 metara dalje, rov 40 ravno. Ovo je za buduće snimati. Najbliži rov, grabiš, kasarno je grabiš. Najištureniji rov. Tu su zaglasna dva mitraljeza 84-ke i naš Koreanac učinili posla. Jele? A, jezovitost. Ovo je snimak sa rova istranog broja. Možete pričati. Točno, znaš da ti će. Ima struje. Evo da mi tjerao si ne da. Još ponovno se pere. Ovdje ovaj motor. Ovaj motor. Računaj u tom povodu. Če? Ima i sam da je zašto. Zašto? E sad. Ne ćeš ovdje. Gledaj. Izberi predaj.